your game boys ni bu ho so ku a ye the fat Thomas the fat pant so e wo se wo ho oba no wa auto ye wa di ba be ma toma wa say dangerous ma wa bra bo wo do show ka wa woni me de bi o le ka wa ni free ba obi wa toma na okoto abe toma de wo se oba kwa na akohwe de wo pe e wa se be ma ko be ko toma ya se ko no udi agro obi beti maku be ma so camera no be ma wo ho aba abi wo ho aba so camera no na wo ho aba be kire se ampa fansa hye wo twe na eni se ma mehwe police ni je si abetima ko police station si akọ mo tikanta ho no omo tikanta uko life aide ya chi obi a tikanta duty police ni a wo no Sunsum me ma wo say ye kan me na mu da but onya guy police ni a wo duty there onya TikTok life say onya guy police ye ko fia no ko TikTok ye ya stop bo ada ko police station a wo ko police station am chiro mu omo tikanta no omo she da umbrella because ye wo je otro wa no asem wo ho se wunya case na kwa ye be fe police ni bi o me tro no asem ene wo je otikanta wo no kanta wo no wo tro no se omo damu no omo damu no wo hwe omo se bi a obesra obi a na bi a watro udi na bi a watro se kujira na nipa nkasa ana so obi wo ho no mo tro se o ha na bi a patriotism fo na ba mo ko chi obi aba na ono na gen obi no na ko shim enti omo she da embresa enti omo mre enti omo nya TikTok oh dabi o nipa o to le nka no o do betima ye because omo dam no credo da no what you say so we o chema wo dey say wo dey wo hwe ye so enti wo dey wo ni kwan because wani no e wo say wani no koba we ye police na say wo dira kwa ho na wo check cars ho no ntimi le TikTok because o dey so wo dira kwa ho check cars enti no ntimi le TikTok so what you say e say me tie say me shoot movie a me ye TikTok live from the phone mo bi o dira nche oh chow me TV fan kita because me TV so e say me tie me nya course pa because of say me ye interview no me TV fan me na maye e say ka ye interview na ka me ya ka me peke call no so what you say enti de je untimi stop obi ani je e say ye wo time bia ne wo say wo ye ye wo time bia ne wo say wo ye ya me ka say what ma say enti nurse ni je wo duty a ni kwan say wo ye e kwan say wo ye life police force ye wo bia ne je ye wo say ko pe kronfo a chi na untimi ko life kronfo ko be hu say ye ufiri ha na eba because wo ye life na obi a hwa so what you say enti omo je me say the problem na me hu say omo san so dey create tribalism the last time we know obi aba an nkramofo de ana sorry ntafo de say no bi so ba asantefo de say na say amafo de san ye tribal war e di romo TikTok who so omo use ni ye TikTok no ye Africans ye use ni ye especially Ghana for ye use ni ye sadia asma make say wo hwe bi da ya mo ba hwe omo bi na we be di asantini atem no be di Muslim atem no be di Christians atem no be di what is going on there say before no they be abeka say ade mfaso de baba ye nim wisu what you say ye nim wisu ana ye Ghana for no ya na yesu Nigeria for no more because TikTok no Nigeria for no me hu so mo sha say mo yi yo mo ho oh okay Nigeria for no me hu say omo sha say ro mo na Ghana for so yo mo ho be jim so what you say enti de bia me kasa ana ejani pa na o ya ade ne so ejani pa na o ya ade so me say eno am ye life me catch the nkremofo no say me chia obunya because omo ye fasting fasting no so omo ye no omo bomb pa ya magana fasting na o ye no say o ya ma ono no ho o ye fasting na ma the whole Ghana say you pa na so obo na ba so say o ye anwonani kura na e ye wunua no so what you say ye Christopher ye say ko church no sa na yeso so omo so respect ye de bia nka say Ghana no na ye mpa de pa de bia ablante we twini Jonas and so be kan ya ne kure so na agija tam na wo no na mboa what you say so wo ka so ma kire obi a na so wo tu obi fo ani kwa so wo di na tam wo di na tam aja wo ka bia ontie and so wo di na tam na so wo ka ne boko kire na otie so what ma say the Ghana for the mesre wo mo me po ma chew ye ya ade ma ne bro so ye ya ade ma ne bro so o TikTok o mra wo ho me ni fa obi a je o ma kan to afi o mo nsem ade na wo hu se mra wo ho no e wo se wo di mra no so e wo se wo di mra so mra no ane ade ne fa so what I say eti ma se Ghana for no po ma chew me slow me po ma chew tikiri ni ma no
na bema kwa de je bema ba ku kwa obi da say na okay what did that one do oh live on TikTok one per 6 na ba ku di obi what did na get nche ho say mo so mo hwe na mo so mo nya da chide mu data gina so na mo hwe o ba che mani na fra ha ama na blind you are not a blind man you are not a blind man you put the fra ko no bo person you bet no hu ade na me mani fra me so mani so sa so na me hu ni me ha me dey yasemo una hu ya ka be dey because why sha hu nya bi nka e bi se metia me nka se man sha me nya bi nka so what you say enti wu ye we ya wu di gu obusuafo ni mase ekura wu free so kwa di gu kurofo ni mase so what you say so wu yes let's say ya the power wu dey show kurofo ni munyam wu dey show obusuafo ni munyam enti ya wu na wu gu ho ni mase na second wu ye wu ti wi ase a ya ade mienu abrabo de ye bo Nyankopon ne bonsam oh okay because atemu wo ho obi obeka che o se heaven ne bonsam ni ho bia oboa bonsam jemu wo ho heaven so wo ho enti wu na wu decide mi nua ahofa wi se wo ko heaven se wo ko bonsam jem sa kasa wo kwa ka bi wa Nyankopon fa ni sie ye o ka kwa Nyankopon se no so yeah papa so yeah bone and na ujana oh rest in peace na aso for be johnny bonpai Nyankopon fa ni sie ye chese wo ko heaven anu chese wo ko heaven abrabo obobo ye no anu na wo anu atemu na wo ko yeah anu ye na ye be ja ye wu yeso nim je ekoto ye ho yeso ye wu anim je besi yeah so what you say yeah eti ye wu ye bia no atemu wo ho no eti wo ya ma oni padua yeah eti because say enipa 6 enya what TikTok life ana ba ko e ba dwama ye nye wo ya ye bone wo life no so bia wo ye bone wo so bia wo ye bone say wo so hwe bi my na host program o panimu se mi hu na meje respect be ma no so no host program ona ama mo kwa so mo nya sa dia enti wo ye o so mo nya sa wo ba se wo ba so ko school na se wo se wo ba so yesi ya enti o meji batia no Nyankopon ko be hwe asum yasemo Nyankopon ko hwe asum abon sam ko be hwe asum because wo chiro bi ba so wo nya sa na se wo so ba ko ye bia wo ade tira ogu afu eye jimi Bible say kwa siasa ne fa kwa siama no yeah eti mo amuti social media because se me wo yo ba na ba social media ana na me hu se wo yiyi ho se bi a oba kwa de o pants kwani kwa se wa be ma hu pants o social media you say the omo eni kwa se me hu brazier omo tomani sa apemfo yo apemfo no atwa ofu na ba to social media eni ya hwe odoso ye obi ho no ni ba ye ni de ade obi hu bia na so de se no ade obi hu bia o toma kwa se o ma be ma oda ho na se o hu toma eni kwa se mo public e hu toma yo toma o no na o so hu ti ne se toma so what you say yo toma o na se o hwe o na me che no ni do tell bon ti me hwe me ma toma ma o na do tell bon ti me e ti e fe toma do toma o no o na se o hwe fantastic so what's not to what ya o na se o hwe toma kwa de wa wo nto obi na toma oh toma de bi muso to se ma na bi to obi o to da ko che the boy obi ha o no ha oba de wa obi ha no da hu toma ana na yi sole ai obi hu toma o toma de boys ne bi pe toma papa bi pe toma o se toma de ya yeah sole o fili obi o beti wa fro ado so de hu sole da o so ne hu toma na obi o de nsa fa so a na me boy bi the girl ba de che oba say o ha toma mo ko fi ko fa toma she o ma ni fa do pe sa toma no everything yeah juma toma no ya juma pe toma I like it. Say come on be free ba no. O ya kwara you have to be smart. When you get toma o. Yes be to yes be ka se be pema me pema se me get no wa what to be da. Me nto bi da so me get no wa me ka se o ba ya se toma. Na won toma na na oba fa bi mra. So on ka se me nto bi o toma doso. Toma de say ne bof. Okay. Yo yo ba ho ne wo ne bi wo ho no ma. Ne bi na se be ma tom eto de ma. Okay. Yo yo ba na pe se be ma respect wa. Yo ne bi wo se wa auto. Okay. Okay. Toma ye to ne say. Toma ye to ba wa be ma wo toma ba na sexy. Wa wo toma na ma ba na sexy. Oh so ono ni decide ya. Okay. Yo ba bi wo ha beto ama ko she ya ko wu. Oh, sir. Ya wo ye nipa wo so hu ni ma yo ade bo se be ma toma wa. Ebu ha ewu asem. Okay. Ebi mu ho no ma mo de ye bibi ma ma no. Oh, yo game boys ni bi ho so ku a. Ya de fa toma so de fa pant so. Okay. Ya wo ni bi ho no ma. E wo se wo wo ba no wa wo to. Ya wa di ba be ma toma wa. E say dangerous ma wa bra bo. Okay. Yo bi ho do so ka wa.
Wouldn't you the door the car one free back? But Toma no Cotabe, Toma, you were so back, I'm not going to open. It was a Bema Kobe, no Toma. Toma dear. Or Toma, I was sent out in the call. Now, what's the me probably? Yes, a Bema no Toma if you baby, no, the brewer. We are by men, the mechanism is too for so we are by our same market, same market, same market. You are spoiling the market. Support a crowd of Lucas will be so surprising in the area and asking a girlfriend with Toma. Toma and Toma. A pant. You see a dean and that's on top. Ma. And the man of the car. And the boys and I say, maybe your body never been above the moon. We are so corner. Would you have got on which milking? We are so we are vigilant. Sister Bitch was serious. I was a Toma, was a guy named Toma. Toma, dear. The make come here. A big part of the boy who no free of Barack Toma. I be a free up. Sunsum come, my men say, Toma, dear, come on. Toma, dear, come on. I say, what you Toma Pana for the whole come on. I never say, if I say, what about Hono, or Bana Bahokana, or co washroom, or Bass or Panona Tomana. Two more Tomato, when you're 2 more Duca cannot Tomaguso, and come on. And then the more Dunqua, some can't be on a lie. Be on a lie. You're open a walk, I would decide I'm also Tommy, a Fatobia. So what a Fatobia. I'm Cremophone, I said Tommy, and Cremophone, Tomato. Say Tomaco as a golden level, Mrs. Gold. Everybody change, go down Calvaton. I was a Tomato gold, go down Calvaton. What will be us? Fantastic. Another fantastic. Sunsum, I see a TikTok and Comaka, what church and my baby, or me concerning Niamel Coso TikTok. And I said TikTok with me, you see, but that's a name, abusing. People are having sex on TikTok. If you know more guys, if you more TikTok, no. So we didn't hear out to contract before. Yeah. TikTok. Now the last time, guy be not the trap. Our patch out. TikTok not the better you. Actually, I'm a much video you TikTok to Facebook, and then you see that I'm almost store a condition. A condition. Kelly girl be by when you're deucing now, share. Near my just when you're deucing, then you know who you saw using wisely. Used to say. What is just so many be a flu? Yes. Open Pono, America for people, Pono, Coho. Just all kind of cabinet canton. What I say? A TikTok, no, that's social media. You're the Pesica, you're the Tony, you're the pet ambassador, ambassador deal, brand ambassador deal, ambassadorial deal, ambassadorial deal. Fantastic. Ambassador deal, Honum. Diamond penny away, only me, Yard. That means cast, Obiad in the tank. Manchester men so I would. I was seminar. Oh, they are kind of for the wild castle. Ambassadorial deal. Which when a deal, one color. Which grandma. Oh, yeah. What I say? So, Tom watch here. Obuha or Padia to Libinto. Yeah. Oh, Tom cast. Mamma Coffee be on Mamma be a TikTok or Money Talk cast. Mamma put your money be a TikTok. TikTok, they talk as phone. Oh, wow. Birds about range of about coming too. That's the only my dear friend TikTok. Yeah. So, what I say? Obi so how sport or be a bar and that's all hotel be. What I say? Obi or background social media how is it cassanti? Obi to me for say be promotion man hotel be. Be MC crowd man. What I say? Me say me to me programs or ho. Sunsum. My show say me yaw. No be chat no ajo number. No link to program be. Now so sa ko no. Yeah. Is it come quite come ko yi me be ma to so a. Ka TikTok fo be bro ko me. Obi o ko ti me bro ko we ti me odi no. Odi we sacred ye bi. So what I say? The Ghana for yembu ye ho na ade a ye pesika no. So when me say oh kokwa no for fun na ye how is ye no. Unyima mo bi nchira. Na ade na wo ye animonyam no wo ya ekoma wa. Yeah. So what I say? Yeah. Enti me sramo. Titiri ne ma no e ma na na ya ade ma ne bro so. Me de me ye be ma hu. So be ye ne obi wona sense fata. Obi ha no pa so nam de wo ye ho wo nti. Na pe na wo ma na so ate. Yeah. It's true. Obi also a ohun ko mpe wo as ya wo ye no ne kwado obepe bi adi akọ odi we na so wan fre wa to aso no na e banifo ya wo ye no wo chi asawo ye odina kwa ho asawo bla ba ye obi odina kwa ho ko de asawo ya obi ye ho no ya wo celebrities bi wo ha how obi so yi omo hu nti ama respect say dem omo ye mfa mo yeah what I say
obo a star pa oyo ba minimum celebrity ba ko oyo ba oya akora ase na anam de oye ne hunti ama amanfo ebia empe na asem bi the oye ne hunti ya oye ne hunti because je oye akoye ne to akoye ne honye ma bi je oye no ase oyo ba because man ka sem oye star also a small girl ba oye small girl okay what you say je oye ho no why na kana zemi me bodi o say me hu nipa me se me bodi enya me se me to bom no o san to nwoma na so to nkube o so o dani subi mpumo o say ngofo muni bio ya muni biam se no si ye ne hunti ama edi anka onya no aya amfa o gana fo no ya mpanyi ma bio hu a onya ofie fo baba aje so na fo baba aje so o fancy fo na show no o mani nje ho ya Jackson na la o ya Jackson ya Jackson so yes sir Debbie na me busa Debbie o say Debbie me ana ha bi me no ha ya Jackson me hu so yes sir so no kwai wa but once o kana o ka say obi ka say ono ante me bodin say be ya no oh so pictures bibia da wa yi no ho tattoo ni me hu ni say so no bo so otonyomo ana oh that be no be bodin bi wa chire ba me nya din ni pa no ya actress patron o yi no ho ba ye ne to le to no enye artificial say machine o come mo de o mo nsa atwetwe o say to no ye wo say sie no ye o de o come wo pa ne enye wo de o kwa mo betimi de o mo nsa rere sa na o to na apekepo oh okay e ka apekepo ate apekepo ne that's agba no o to na abo baba okay apekepo what you say okay e to no ye wa kwa ma ase o koye massage ya ma na ba bo o ne me chere oh okay say o si ye no ho na ama for adwa no because o ye star mpanyifo show enkora show enti obi mpese ne baba show no obese say social media say mama sawana da bi okay ejiro de ame mbo ono so akakọ ye ne bi ne atwe ne yem ne hu so aye wonu na wo ka de me de me hu because o say di ba na pop ya ba ntia me busebusa say ye omo da onje me hu ye so what okay eni pa no say uboni di a ugunye ni mas me so me star sa na me so me koya ade ne so bubo me di a me de wo say me busa na me say e ono o ye de so ame mbo o ha ho okay matiase pa nti wo na wo bo nti wo nkofo na bo me say o che so mo yes ade ma no o say buy e be da social media say o my mama sawa wakoye bibisa o da say enyo ono na wo enyo na meka matiase nti me so alright bu ho na yesu yemu why alright bu ho na yesu yemu ene nkobo ye be di ye de be hwe TikTok mu ensem kakra na Sunsum akasa bebe because on our TikToker osi ho ona tina TikTok sa na ade achi because onya bibi papa ye den efi ho na won so enya bibi kwa mi nya kwa me fans wo ho fans na wo entertain me fans me entertain no because when say put me your life na bi kwa woni phone no bi atofo acho because of their way enti o your life a day o your life a put me nyeska be say o me nyeska me fans no e ma me nya programs ebo okay ma me nya link my shows bo connections back so what I say because who ha Facebook no ye call so TikTok na there was all life no more to go here for MC for program obi so promote so say me tiatia for no obi question for say ko jana yiye nyina yiye ti me ko yiye na charge o say send better say ti me ko yiye charge mo ko yiye charge na wo me ko je fast na wo ko fa busu ni ko je fast na say yiye na mo ko ya ni nyina ya nya emfa mo ho bebre emfa mo mo charge ko yiye ya wa yiye bi wo ho a e wadam for ji na wo ko yo bi wo so a o sunsu me pa wasem o me ko yiye bi me be se nka ba sin ko jame fe se wonti me mfa nipa na tra kwa nipa na ofiwa obi de what ya say wo ja ya madam for aso me nyimo so de me ko yiye at least nipa na ba o ye star I was so charged. Yeah, right. Yeah, right. Yeah. I don't console because when you munyam. Obi ha was sikapa. Was feel the cam obi any bi. Yeah. What I say? As a celebrity, the one na ma was just fancy big count. Yeah, Matwa sepa. The make us what Matwa. And tell you obi to me invite you na yase. And I me say me ba wa yase a. Me ba bia me mintiati afo. Ye ba ye pese ma money che bu awe ho aba ho. Ye ba ye je mic. Na ma ye ba 30 minutes ya bu salon. Okay. Ye timi sa e wo ye ho mitimi no mo kan bossa sauce. That is my job. Okay. Yeah. What am I say? I said the one who just no be yesterday. Okay. Timi ka what am I say? Obi o ye party. Okay. Party nko be so be MC e fie party. O be say bia o ba o keke. Shoes because me ba je me ye na yesterday. Yeah.
Yeah. Na say abra staff we Christina Chuye. A choose no madam for. Ye ni wi me call wakaso ho bobo like wakaso. Me call ni fie ho. O madam for me call football be ho. Omu ya tete ho. Enipa be 20 something. As na as omo ra ho because of so mu le wu nti. As me do ho no, e ma se ne ba ho. Me se sa bibia. Me do ho no se bobo like wakaso en chaba wo me so. No bi Yeah. Since me wo so. So mu dem say wakaso mo wo so say me twa wo. Na fe dey ama say achu no ye wi afi achu. So what I say, that is my job. That's your job. And ye bibi for your dwuma no. Ye bibi say sabe kora no. Omo nya stars no munim hawa. Use social media. Well, until enkoma ye bedi no is about TikTok. Ye dey see Aramika on the 14th of May. Ya nua Poleeno ne maame ye ne beba so. Ewo ye Kumase Tanoso SDA school mu ho so na church ne wo. Ho ne baby ye 1 week no ho na ye sign ye until 14th of May. Mo nyina momra na ye nkoboa Poleeno na o se Poleeno say nkata ne maame. O ye star, o ye blogger, wajidi yeah. Me o se me ne ma babo nse. Onyum no yeah. Enum ya me je bayi. Pate nyum no. Enum ya me bo Thomas T Pate. Thomas T Pate so bayi me enum no ko kire no. Ne ni age ho. What you say? Poleeno say o promote a. Enum so oni me agreement won charge me. Yeah. Because me ni one link. So who na wo tincha wo ba charge wo. As in Poleeno ye na kabini Poleeno enya issue me ni won tokwa. Me dey so be ye. Yeah. Na yesu do ye ni stars no. Kase bloggers ne kra ama. Yeah, kase ne kwa ni no. Me come to Poleeno ye bloggers na ma. Oh, bi bae. Omo ni pasa na ba ye. Zion Felix bae. On the say ne me kase ne ba no. Eni nia. Ono ntimi na so amokra ka me di na tam. Oh, bebre bae. Me be na ba aso mo di ni ma he da hu omo. Hwan 100% ko mo ba. Eye no ba mo ba eye no. Me pasa na ba eye. Omo nyina ba eye. Omo ba eye. Ya ni pa de bibini ko bo ni se sia. Omo ba eye. 1 week. Eye ni 14th of May. Ma se ni pa no do na ne mfa ho ne 1 week. Ni pa no do na ye bi du. Omo nyina ntimi ma 1 week no. Enti ebi so be ba eye no. What just enti ehwe ma eye ni you can right. It's I mean can the crowd person be can the no. Don't person be can the no. Because no. Because the make can say. Yeah. Say football and yeah, you see who footballers so. Oh yeah, it's true. That can be true. Say actors awua. Ye ni ba ko tutu say tutu ye. Actors ba ye. Yeah. Bushab ya ku ye actors na call ye. Wa hu say nem to for kwa ho no. Yeah. Say nem to ni we say hu say nem to for ye ni. E say blogger awua. Also bloggers more. What you say so what say me call say me hu ko flick mo, wa yo si mo, ko fon college, Dr. Like chef, yes you come for kwa that's ya jafa. Because of say any relationship. Ono so onya actor or a blogger. Okay. Eye no omo nyina ba. Bloggers ni nyina eye momra ma Sunsum ohun se mobile 14th of May. Kumase Tanoso SDA. And I shall done Sunday. As a point, I said, call mom drink. Oh my yeah. I don't go anywhere. Drink. Oh, now black label BCC. I was so doing Nipedia support. And never fell for so because me kono. Me yanko atabika chem say, oh, really a house of a faka. That's all from so derby. And you panel damakoma so. Ko no who say waba ye. So what I say? It's a mesemo. A true honor ma. Ye Kumawood for ya from the bloggers for ma. Yes, you beka because ye ba beka. Yeah, and they true. Say ye we are. Munye mi interview mama me bolle e be audience ready me kana o blog me be ma so bold ya yeah because e Kumawood e yira be si ase how follow Multimedia I mon follow Sunsum TikTok Sunsum ho fe okay patch up TikTok wa e di ne Sunsum ho fe okwa o mo se ma woro me ho na me rasta egu machi de be na di media kriti e be se me chiro Sunsum okwa ma woro matale e she top and I'm a rasta egu ho na me share African way down be but you follow me follow many celebrity be you follow me and me follow back patapa ni ba be 4,000 follow you one pe okay patapa don't know issue that be fast na ma wo obi e fast na ma ye obi and the nipa no me follow
na me hu say me post one na won like na ma won follow na say won na wo follow me no me hu because me no say me hu dia me like it because me follow it's say me hu say ma post one 1 2 3 me like wo je better na won like me dia and me won follow na say won nya emwa bia emfa moa me so what you say and I will call YouTube so subscribe my YouTube channel no e Sunsum Ahofe TV me nyom no title your friend flexing on you okay and on me here chia agu so me je pata pate abra bo ne bo nyom no and abra bo me life okay e bra wa bre ne ma wa fam and be wo duru na me je bo nyom no nyom ya se bo ma Thomas pate asama shi da mo di no be so and abra bo mu nsem na me je bo nyom no and you go say show music video na video say fair okay me tap me monum unta monum aso de me ma ya se me nyom lewe mu ko bo nyom ne patapa wa se me je ne ase me je ne kwa no e kama channel we ne patapa nyom no oh ni kwa da wa waka oh okay e wa artist be bo nyom so music video aso won pese won boka nti we ko video na o ka no na hwe se de o ka no e no kra Sunsum Ahofe TV yes Sunsum Ahofe video ne da ho ana ko Facebook so a e Sunsum Ahofe Instagram Sunsum Ahofe me YouTube ni kwa na e Sunsum Ahofe TV baby aka bia ko baby a social media Sunsum Ahofe also na be subscribe to Poleeno Multimedia now the comment at all the kan ni nyina poleeno.com so e wa TikTok ko wa betimi follow na o aye bibia men so Papa J 43 on TikTok ko ho no ma Fresh Boy Papa J on IG na follow ye na bibia enkoso ye den komo no be sia issue bia be top from bia no obehu Sunsum Ahofe se ye betena se na ye di ho komo ana Islam man for say Ahofe ye ne duru ho no ma ye me support enkoso Ahofe de no no ocha tonsu okay ocha tonsu to me sremo Ahofe TikTok na ye ne duru ho no ma ye enko support na ana hwe no wa ye bia magana on so make impact amagana nti duru ho no ma me sremo Nyankopon di sremo ye enko support nipa de ye ko na yi ma na busu afọ re chichire so what you say me sremo me hia so bia ba support eti ye be sia e be say share na me chia Zoro King the American Zoro King say Kumasi your godfather no Zoro King 01 maybe we be a Zolo on tantra Ghana tantra Ghana Zolo bi a we be no Yakopon obo nipa ye see see he fe na obo nipa okay Zoro King bi a we be no Sunsum Ahofe bia say nyame shira and ye pompon ye enko ye and you say for this Poleeno TV open entertainment papa me patcho Poleeno TV me subscribe oko Instagram abehu ye oko Facebook abehu ye oko YouTube abehu ye all the social media oko Poleeno only about Poleeno pe beba e patcho how do you say no papa Poleeno no oye interview to me say interview na we nyansa wom enya nkwasa ne ma bia no di akire channel we so dey dey pe gusu dos a decent channel decent candle me brand we say abucha slang me slang what you say Poleeno I will be able to. Bye bye.